adding and subtracting up to 99. Put the suitable sign smaller than, greater than, or equal. 23 plus 15 or 17 plus 12. يبقى first make الاديشن between 23 plus ال 15 اللي هو في ال left hand side. يبقى units plus units. 3 plus 5. ال 5 in my mind وال 3 on my fingers. After 5, 6, 7, 8. Then write 8 فين up. هنكتب ال 8 فوق. Tens plus tens يبقى 2 plus 1. 2 in my mind. After 2, 3. يبقى write 3 في ال left hand side أو في ال tens digit تبقى equal 38. في الناحية التانية 17 plus 12 units plus units. 7 plus 2. 7 in my mind. After 7, 8, 9. Then write 9 up ال 17 وال 12. Then 1 plus 1. After 1, 2. يبقى write 2 في ال left hand side أو في ال tens digit تبقى equals 29. طب 38 or 29 which is bigger؟ بنبص على ال tens digit ال 3 ولا ال 2؟ ال 3 greater than 2 يبقى ال 38 greater than 29 يبقى put the sign greater than. Okay. 51 plus 14 or 47 minus 32. يبقى first make ال 51 plus 14 units plus units. 1 plus 4. After 4, 5. يبقى write 5 في ال units digits. 4 plus 1 units plus units equals 5. Then tens plus tens. 5 plus 1. 5 in my mind. 1 on my finger. After 5, 6. يبقى equals 65. طب 47 minus 32. 7 minus 2. الunits minus الunits equals A equals 5. Tens minus tens. 4 minus 3. Count from 3 to 4. After 3, 4. يبقى equals 1. يبقى 15. 65 or 15 which is bigger؟ 6 or ال 1 في ال tens digit. ببص على ال tens digit ال 6 ولا ال 1؟ طبعا ال 6 greater than 1 يبقى 65 greater than 15 يبقى put the sign greater than. 24 plus 12 or 99 minus 50 يبقى make ال addition 24 plus 12 units plus units. 4 plus 2. After 4, 5, 6. يبقى write 6 up. Then 2 plus 1. After 2, 3. يبقى write 3 في ال left hand side أو في ال tens digit يبقى it will be 36. 99 minus 50. 9 minus 0 أو units minus ال units. 9 minus 0 equal 9. طب 9 minus 5. Count from 5 to 9. After 5, 6, 7, 8, 9 يبقى equal 4 يبقى equals 49. 36 or 49. 3 or 4 في ال left hand side أو في ال tens digit. ال 3 smaller than 4 يبقى 36 smaller than 49 يبقى put the sign smaller than. Put the suitable sign minus or plus. 20 plus or minus 13 تبقى greater than 30. لما باجي اعمل addition النمبر عندي بيكبر بيزيد يبقى في الاد النمبر الريزلت عندي بتكبر. طب في السبتراكت النمبر عندي بيصغر بيقل. يبقى لما يحب يحط لي النمبر الجريتر ذان يبقى هعمل addition. طب لو عايز النمبر السمولر ذان يبقى هعمل subtraction. طب هو عايز النمبر اللي ناحية الجريتر ذان يبقى هعمل ايه؟ بلس. يبقى احط علامة البلس بس برضه هتأكد. 20 plus 13 0 plus 3 equals ايه؟ 3. طب 2 plus 1 equals after 2 3 يبقى equals برضه 3 يبقى equals 33. يا ترى ال 33 greater than 30 يعني احنا حطينا علامة البلس صح؟ طب 15 plus or minus 3 smaller than 13 أنا عايزة ناحية السمولر than. أحط plus or minus ناحية السمولر than minus. اتفقنا إني بعمل subtract فالنمبر بيقل بعمل add النمبر بيزيد يبقى هعمل minus. طب نجرب 5 minus 3 after 3 4 5 يبقى 2
طب 1 minus nothing يبقى تنزل زي ما هي، يبقى equals 12. ال 12 smaller than 13 right، يبقى احنا حاطين علامة الماينس السبتراكت صح. يبقى بحط الماينس ناحية السمولر ذان، البلس ناحية الجريتر ذان. طب هنا 50 بلس اور ماينس 30 تبقى smaller than 60. احط بلس اور ماينس ناحية السمولر ذان، احط ماينس. طب نجرب كده، نحط الماينس وبرضه نتأكد. 50 minus 30 0 minus 0 equals 0. 5 minus 3 count from 3 to 5 after 3 4 5 يبقى equals 2. يبقى equals 20. يا ترى ال 20 smaller than 60 right، ال 20 smaller than 62 smaller than ال 6. يبقى احنا حاطين علامة السبتراكشن صح. طب هنا بقى equal 23 plus or minus 11 equals 12. هجرب مرة اعمل بلس ومرة اعمل ماينس واشوف انهي الصح. نعمل بلس الاول. 3 plus 1 equals 4 not 2، يبقى البلس غلط. نجرب الماينس. 3 minus 1 after 1 2 3 يبقى equals 2 صح. يبقى ال 2 في اليونتس ديجيت right. طب نجرب 2 minus 1 التنس minus التنس after 1 2 يبقى طلعت equals ايه 1، يعني 12 right. ال 12 equals 12. هنا plus or minus هنجرب نعمل بلس الأول. اوكي 7 plus 2 after 7 8 9 right، عندي 9. طب التنس بلس التنس 3 plus 4 after 4 5 6 7 equals ايه 7 في ال left hand side يعني في التنس digit يبقى 79 right، يبقى equal 79. يبقى احنا حطينا البلس صح.